nisu na svojim startnim pozicijama. Očekujemo start 16. izdanja Memorijala Miomire Minje Knežević, ovoga puta sjajno uspešno na čelu Vodka i Tika Vujković, druga pozicija za Citu, treća pozicija, ali sada se na tu drugu poziciju progurala Mirej sa Gverinijem, treća pozicija za Kip Kalm i Đorđe Perovića, četvrta je Cita, sada je napada i Soko Trlić na začelju, Topaz i dalje na čelu Vodka i Tika Vujković, velika prednost u odnosu na Mirej i Alessandra Gverinija. Tu je i Kip Kalm na trećoj poziciji, a onda je sada četvrti je zapravo Soko Trlić sa Konkoljem, peta pozicija, na petu poziciju se spuštio, probio Topaz, ali i dalje u vodstvu Vodka i Tika Vujković, druga pozicija za Mirej, Alessandra Gverinija, treća pozicija tamo u gužvi, Kip Kalm, Topaz, i idemo polako, bližimo se završnom pravcu, Vodka i dalje na čelu, Vodka i Tika Vujković, spolja će napasti Mirej, spolja će napasti Mirej, iznutra ide Kip Kalma, spolja i Topaz, Vodka, spolja ide Mirej sa Gverinijem, treća pozicija za Kip Kalma, ali ode tamo Mirej i Alessandro Gverini, Vodka, Kip Kalm, Topaz, Soko Trlić na začelju Cita. Ništa, Mirej.